Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. 70. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times. To je ešte mužšia váha. Natoč. Nebol vidieť ani. No. Tu 20 natoč, nevie vidieť. No tam... Teraz sa znova vzdial. Počkaj, je to... Veľmi blízka, keď si tam dal. $80 pre... To je pre kulturistov za druhej svetovej vojny v koncentračnom tábore. Pre motoristov. Nie, pre kulturistov v koncentračnom tábore je táto váha teraz. Dva. Že neskačil nič teraz. Bolo už stopnuté. No to neviem, že mi tam nebola 90, že tam nie je podstatné. Podstatné začne byť teraz. To vytlačajú prominentní väzni v koncentračnom tábore. Hitler Lager. Tí, čo dostávajú aspoň jeden krajec denne. Chleba. Ale zaujímavé je pri tom, že z jedného krajcu chleba taký veľký pupek. Co tam je? Was ist hier? 100 Kilo. 100. Okay. 100 Kilo. Danke, Josef. Römer. Ich bin Asir, na, Josef. 1, 2, 3, fertig. Come on, man. 5, okay. 5, 5, 5, 15, 20. Das heißt, 15 plus 15 ist 30, plus 20 ist 50. Hier haben wir 50. Jetzt machen wir da 50. Und Stange? Stange 10, also 110. Alles zusammen 110. All together 110 kilograms. Multinational channel Milky Hole from Austria. Už ja nebudem ti môcť pomôcť teraz. Vôbec, nebudem ti môcť pomôcť. Nedá sa. Austria. Was machst du dort? Zasaštieš. Je tam 110 kg. 110 kg. To už je pre dozorcu v koncentračnom tábore. No, prekvapil. To som nečakal. To je dohromady 5, hej? A teraz... $120 kg, áno. Kontrola ešte, či je všetko vyvážené. Áno. Pozrieme druhú stranu. Áno, všetko sedí. Takže je tam 120 kg.
Maximálne prekvapenie. $125 kg. Nie, to není normálne. Ne, to není normálne. To máš dohromady 5. 130. To není človek. Buchnúť si hlavu. Bud Spencer štartuje. Pohľadná hlavička, ty vole. Ale taká váha není stávaná na to. No. Je to tam. Nechceš po 400? Nie, na budúce.